Zagađenost prirode. Čovjek je najveći zagađivač prirode. Svojim radom uništio najveći deo ekosistema, šume, reke i jezera. Bezobzirno gradeći naselja, ne misleći na prirodu. Danas smo slučajni da smo mali deo netaknute prirode koji je ostao bude potpuno uništen. Zagađivači prirode su sve materije i energije koje čovjek ostavi kao otpadak svog rada. Čovjek svesno zagađuje prirodu, svestan da time uništava prirodu i ekosistem i svoj opstanak. Ljudi također treba voditi računa o ugroženim vrstama životinja. Životinje su isto živa bića kao mi. Želim reći da životinje poput riba gutaju plastiku jer misle da je hrana. Isto kada se zaglave u plastičnu kesu, tada se još više uguše. Ptice također kada lete dišu isti vazduh kao mi. Na kopnu kada se nalazi plastična kesa ili flaša, ona se zbog vetra odnosi u šume, rijeke, jezera ili bilo gde. Beč je jedan od najčistijih gradova u cijelom svijetu. U Beču je strogo zabranjeno zagađivanje i ako neko zagadi, plaća se velika novčana kazna. Ljudi u Beču strogo poštuju ta pravila. Po cijelom Beču postoje kante za reciklažu i ljudi bacaju smeće u njih. U Beču postoji fabrika recikliranja u kojoj svo smeće reciklira. Proces je sljedeći. Svo smeće se svrstava, onda se od tog smeća prave kocke i te kocke se spaljuju. I kroz posebne filtere taj dim izlazi kao običan vazduh.